Pozdrav! U ovoj seriji tutoriala pokazat ću vam kako koristiti neke malo naprednije stvari u Excelu. Započet ćemo s jednostavnim matematičkim funkcijama kao što su sum, min, max, count i nekim kompliciranijim kao što su sumif, countif i averageit. Nakon toga upoznat ćemo se s funkcijama end, if i or, lookupsima, sparklinesima, pogledat ćemo što je novo u pivot tablicama i s kojima ćemo napraviti neke cool stvari i još mnogo toga. Prije nego što krenemo, pogledat ćemo par grubih brojeva i činjenica. Više od milijarde ljudi u svijetu koristi Office, oko 80% poslovnog svijeta koristi Excel, a u Microsoftu Excel često nazivaju najčešće korištenim BI alatom na svijetu. Na Wall Streetu se Excel koristi za kreiranje kompleksnih financijskih modela, vladine agencije ga također koriste. Za Excel se može reći da je de facto standard. Za zagrijavanje pogledat ćemo flash fill. Napravio sam malu tablicu s titulama, imenima, prezimenima, gradovima i e-mailovima. Ispred stupca prezme umetnuti ćemo prazan stupac. Želim da mi Excel ovaj stupac popuni s titulom i prvim slovom imena. Zatim kliknite na Data i na Flash Fill ili koristite kombinaciju tipki na tipkovnici Ctrl i E. Evo ga, ovdje imate mali pop-up u kojem možete prihvatiti prijedloge ili poništiti Flash Fill. Ajmo ga poništiti i probati nešto drugo. Ajmo probati recimo ime i prva dva slova grada. Ajmo probati recimo titulu, prvo slovo imena i prezme. Evo, ajmo za kraj još probati izvući iz e-maila sva slova prije znaka at. Nije nam dobro. BB je iza U kod Maje nam je također iza. Nešto ajmo ovo izbrisati i sad ćemo napraviti mali trik. Ajmo ispred stupca email umetnuti prazan stupac i ajmo opet probati. Sada je sve u redu.